na police for nso aya farm say mo be protect oban mu emba ya farm say mo be kumye what born warning shoot 1 that was enough say oba biem what the best way say some man of second one no say mo free say for defense and say mo kuno oba mesi ana me nua ba won ti ase say enye for defense and I'm born the first one because now Obama so other people need stay back. Was on back a warning shoot and all that. Anything you say will be used against you. Mamo akwaba shronko eba too much GH ifide eso medi ede na ama owusa na Ghana emu ensem de air trending kwa ena medi besomo ewe ifide so enu tebusia for monje bre na muntie emu asem reporter eba free eye Kasoa Liberia camp chese a police for ene emranti wo mo eye Liberia camp in Pontemo no edi ejabia so nipa sign eye abrantie bia washwene nkwa eye eda etwem Friday on the 18th of July na de enchiremu aba edi eye ensem ne chi ne kire se abrantie no oyo ware fatas wa ware fresh kwa one ne yere ene ne ba fofo 1 month old baby omoko hotel say nka omko didi omanim na awmache 2 am na would free abontin bera dem ewo eye hotel ono kire ne yere ne se wosu se obi edi nechi epebone edi no nti na ere no entra ho wo pie edi abasesi akodi onkwako no ejuma na wo pie no ne rechirem se wo fa sekan ekuta aye se odekotku edi ne ho na okoso no okofriend na fofo a wo mo eye Liberia camp bottom ho emomuso edi nechi na no na enafofo ne abrante no mo pie mo hwehwe eye nipa kro osusu se wo pe ne kra no agye fi ntem no wo mo koto se police patrol car ebi echinchin ewo Liberia camp importe mo mote honom no na abrante na nafofo okọ from di nechi no mo yomadwen se police for the pie mo wonsem no bia no mesa o mechi edi akofie na abrante ne kwa de o na adwen se de bebe bia no de obekoso edi ahwehwe onukwakwa a wo pe no edi newu se de be ono so be tia ne so ka ono mo be di newu na no na nam so ma police for ehun abrante ne tese sikan e otita no wo mo ebo ni tuo e won nine se na be ya obesi ni kwan from approaching eye wo mo eka no no wo mo bo ni tuo e won nine abrante no eto from no de chiremu ese de chire ba ye chire se abrante no esa man humi so efi from ese wo sa asore atoa eye na na motuo no eso na no na police for hu se wetima Kenya no ho asore efi from no wo mo di etuo no esa bon eye no kokos so no enenam so ema abrante no ehwe ne nkwa ya tese enam so we fi mama ayaro ho sep e wo Liberia kapom na ebiem so no enchiremu aba e wo chire ne tese abrante no efri mu no eye ne nam fofo no na dofo no ekotam ne body no efi bebi a owuto ye no e de koma ne yere se wo mo mpre ema kwa ema police for emfa abrante no enko wo mo akache enko nhwemu bia mo nu se a police for na edi abrante no wu enti wo mo mpre ema wo mo ankasa so emfa body ni biem ne no e na aya kasakasa adane tese route no ewo eye Liberia kabama enkofo wo mo te wo no o ma sorry edi etia a police for je se ye se tutu ekoso de enya sem keto anebusa for media mu nkyeremu ebem se se ametwa mo edi aba akwaba biem nyame enhwam semonya otwan ho ede atwen amaye twan ho ede aba oba merci mini aba mimo akwaba shunko mimo akwaba meje oso bibi aboko nyame adom ye asema esi ewo ye Kasoa Liberia camp abranti a wahwere ne nkwa ni yere na nafofo mo Liberia camp ne nyama o mo ye wo na ewuo echi no hu ne sei ne no betimi aka fa ho michia ahwefo ne etiefo nyina eda mo asese mo gemre enya mre ehwe too much gh mini aba asem yi
Hey, say ni ebe so the any ebe shri your mind back bebre any a policy for you. And na police or china or mind back. Hey, na abrantie no 2 o'clock. 2 a.m. ahomachi. E na na also ana say attack ne ba e wo fie wo na. Unse e na say na sorry free mu na ni su chin no na. Because unbelievable. Unse Liberia camp hono man kasa no nkofo mu ti ho no mu nhye da nnantem enye bebi a yeda wo obi a ye like hey wo ho no omani eda so wo ho no nti wo kire se wona ne yere e wo hotel no pie ye ne tremu ana ye ne nchemu ode ba abo nti ne se ne ku ni pie earlier on hotel no mo wa na mo Liberia camp mo ti wo na honeymoon na so ma ware for front omo ko honeymoon omo ko ji omani wo hotel honeymoon enti hotel na omo wo ho na niku ni pie earlier on say or like o ko abonti keke na fofo nsem ya bi na opie ko ba ya o se wo bi epenekunu wonya ne tie didi mo wetimi abefie abedru ne yere nchen na nso se wo bi penekunu nku ade na no e kire se so no nso ma na nyinya de no so nkyere no se wo no so wo ho eno na nam so ma ne pie 2 o'clock am so ko hwehwe nka ko na wo penekunu no no so akunu ye ka se wo kwa wari abusa obi a wawari fefefa nka ye se mra wo ne wo kunu be dide chese utimi unse message ya die bia bibi koso because utimi ntina wa wonye obi aboni bia ya opese okun ewo mu se sa camp wo no nyoma koso normally complaints free oba that particular camp wo dey ne wo ho ena ni part ben mo no mo ti wa de bia won sema akese Liberia camp wo me yesho so nya message bi na wanya message na obi bekun na onya then na wakoye obi pese okun onya nkun ya say o sorry fast kind teacher so no kwa akokun onipa ko na opese obeku say ofa gank say no mo ko wie mission no who pe me kum de na say me na de say kunkum no e koso o ma fa ne say ye agro bi a akansie bi a e koso wo sa camp wo say ye hwe bibi ye because that camp wo den some sisi wo ho pa e na anko ye lucky e na onu mo anko wie ni ye na miniaba asem yi die obeyi oba na ni kunu na wawu no e na ni kunu na wawu no eni oba na waware foforo na ni kunu wu agya no no e je say ya humete ya e ya humete mama yen hwe ye ho yie e ya humete because owo die edo wo kon na wan hwe ho yie obebo otete wo preach ani pa ti se nkosia utu ho ajeje mu a wo be hwe forma pai aya na ye refi ye ho ye de akoma ate ebufu nso ba na bibisi na wo de wakoma ate wan hwe ya na wa tofom sa na akoba wo ebisu ankonya abotre dwen wo se ene obi pese mikum nko report ne ma enko police kenye se police fo ya ne kun no say ya mpa se obi na pese okun for no reason na e no tis an news na the best place anka yeso okọ odi na eni chire police fo aso ye enye se okofa gang se omo ko revenge akwa wie ne boni na police fo ne nso aya fam se mo be protect oban mu emba ya fam se mo be kum ye wa born warning shoot 119 that was enough say oba biem the best way say some man of second one no say mo free say for defense and say mo kunu oba na si ana mi ni aba won ti ase say enye for defense and I'm born first one because now Obama so other people need stay back. Was on back a warning shoot and all that. Anything you say will be used against you. And be a Obama man warning shoot 119. Me dem nim send a cover about defense. Send ya almost here. Now also baby mo bi born and 9 one dey so what. It defense be my say mo say born and 9 na because me you say defense ampa. But for what reason Tina mube shoot ne ko that means no so bibi kwa wo cramp no bibi wo fishing oba me say ko forecast papa no Nigeria ni mama fe no emba mu go for so say
Yeah. Okay, a police for na kasa na aba abonte be kasa asem we say. The enti a wo mu shutu no bie mu ne say no oye armed. Otita sekan. Ena ye shutu the first one there warning shot na e ne nine no. En ko bi oye armed there nka say o say nye police for no attack on say nyomo so no oba na say enyomo no more problem because I say ko wonder ho. Now one China police for no me omo hwehwe mu around but osap Kenya ni mu sorry fa na weapon game to sorry e dia ko omo so almost some defense of never to done say so we police now you are being attacked say also react faster into almost one say oh sorry no say crying am no or say baby man say one say shoot to say it could have been say one more enya ne nine biem so we defense shot today to me shoot to anyhow send your call no dey ask only police na cry na problem send esi akoba no ebi mu kwa echi ono dey still all ban na say ebia obey bibi o something make us say honorable because who need evidence what him say enti ebeti me akwase ebia problem no krapo na bia ye ochibi no mo penachi no e no ti int no na ka ebia what him say call retaliate e na akoba boni say but me dey say na city ebia e say e promote violence uko e ko ba say we obia next time the police ye jom to musa say ye nyom hwe na say for defense keka next time other people will do another set of our police personnel some protecting they will still and to who is say police na say one more shoot no to kill him in kwande ba akopel and despite whatever punishment wo ho can obi better na eyi ho. See one punishment and to take someone's life, you've gone far. Sana me patchere. It doesn't matter the offense, it will be anywhere or being in quantity, so offer. And until man tell the before making more money police for it prepare after one more young no justified. Violence is not accepted. We don't promote violence. And now solving issue with violence, no, it doesn't make it solved. Enti eno de men support some di apapre bibi eni a embra na ese ne police fo ni di embra no obi a shembra se Ghana ha embra wa ha enti enye wo individual no e na wo ne a police fo bedele o man penny fo ana embra wo Ghana echechiri Ghana no embra na ese ne a police fo ya o mama bibi se esi no embra na ese ni omudi enye wo individual na ube di wakuma echi se one police for ne kokun because also they are well prepared, they have equipment so omuka say ne say you want ye twetweba Ghana one ye twetweba Ghana asem we akai obama se hwe bibiem e wa ha say body no police for na omadi atumto mu shutu ye ma brand e fam ewie nanso almost suspect say a situation any environment move hu abrante no criminal and one person wo munya body no mu further investigations boys ni ebusuafo so say that be omo prima police for no enfa body enko wo ma be sie omo body no ori ade enti na nkofo no impress a police for no betime nya body no ma continue investigation ade ti omo prima police for enfa body minimum when it comes to me say obi ko wuda baby police for ne fire service mo na mo ko fa body no but we akoye issue bi ya say me kuno me family like obi ewu wa me family mu police no wu na wuku no na wo sa be fa emu no akoye hwehwemu wo na wuku no si wo na wuku no for what reason hwehwemu ba biem na wukoye si wo kunipa no si ehu no say e wet me ka say ehu in the act because no I armed 2 am no mo hwehwe dem body nim anti body no mo hwehwe dem wo na akosi sen ebusia feel po mo body a mo fa body no mom enti a police for ni dem nka na ebusia fo po mo embre bi aniwa e kire se police fo no na emfa emu na omo fa ebusia fo mu mom no munya nyom pese omo de ye no because asumdue de e ba akopɛ enti ase na ma asumdue ni esiesie wie enti se si a police fo mu ni ebusia fo e omo de hye na ekun emu ne ho mo ha on sen mo kuna wie mo fa ni ma na ebusia fo e minim ne ye ya owuo no ebe mu ba obi nkwa de nkwa na e ba akopɛ ye mfa nkwa nto enti so no e mistake
Monsun ka ese mo correct mo mistake. Na so ma tututu basa ma we free mu a. Na ebusuafo so mo pe omu mu a. Mo fa omu mu ma omu. Emunu ebusuafo ho. Ye set that fact straight. Emunu ebusuafo ho. Boys ni ebe fa emunu command but a police for so ka say se be di omu nche. Ese se mro ho. Se be kire se be di omu nche ni omu nso be keke na asumdie fambra because ye koso acti say ya. O man Ghana na che say ye nko baby a o. De bia ejina baby a ejina ntokwa na eyi emfa sumdie emfa mputu obi amba o man Ghana. Be mra so say o man Ghana nkasa ye ka bomu na yesisa ye ne ye bia ye na ye ma embra ye adwuma na ye ma embra ye adwuma na ye nkoye ni because this kind of now police they yes police for ko chase and robbers o ma kosro mu nkwe oh ye koso say ya ye kwan ebusuafo bi Ghana phobia as starting movement bi say Liberia camp honum no nkofo omoto woni ayentuo me san say Liberia for ayede assassin emo no omo country no assess ni that demu ate say democracy ye adwuma won tu omo maka no betimi akomo echi akomo krom ti assassin no yan from say san say say anu nipa bonefo e na kodi sample tem ho no afa ta adwene na enam fam wo ho say adwene de matiti bebre sense mo koso wo pa ewidi esem ne a whole lot koso wo ho but the only people who that authority that decision no ya ban enti me de na meka ne say me nti be nkokasa ban pa mo mu nko mu kuro mu sa o say ye na ma ban ni tumi nti ye ne ka aban ni begina so ye bibi yeah me ne meka ne say nya me ye atiti bi won chen sa na ban ni so watiti bi enti anamo bi a obetu ebema sa ewidie ne sa violent actions e koso wo ho ne be brass ya na say to be channel me dem gidi say abantu wana mo ebeboa o man Ghana Alba Mexico for our last word the final word no etudwa na to say adofo no so etinye bi emfa wo okay me ni anu o ma sure mo de hie me mamudie mo fa ma asem ni na emanyame na fe so me last word my ye papa no ma police for ni enuanu mo join ya police for say ye fa mo se mo be bo man Ghana ho ban enti mo ma ye fa asundwe ni odoso ni adwuma na violence no ye avoid it say even though if you want to go for defense I think say there was so many ways I will to me ayema wasem aye there essence obi be hwere ne nkwa anye mienu na o hwere ba kwa aka ba konti enti nkoso encourage say ye nuanuma police for no enkunkum obi biara obe offend omo na emo betimi aye ni jie afen so obi bia wo hwe me baby bia wo biara bo abrabo papa bo abrabo a wo good conscience me dey sure say ye yes sir asumdwe betina o man Ghana mu asumdwe ebetina o man Ghana mu ewusuafo na aha ene de enkomo no ebesi na police fo hwehwemu a wo mu yeso ye de ani ebedi ensem no echi de befi ma babia so ye de babetodwa ede asomo no nti subscribe se won subscribe ya nebo modern aso follow ye IG page no @tumagh hono ye de update stories do na bi ekoto water na won so obetimi enya information no midi ede na ama owusu a mini oba Mexico ene ne de yesi enkonya na me adoma ibesan edinhwemu bi makramo Oniadofo ahaye GH too much ena ohwe malupi ene kase osofo malupi me nhwe babia me nko babia too much GH na mo fidie ne to ho na me subscribe kame ho nyenkohwensem pa wo ho me das makramo